esuka ifuneka mhlawumbe let me repeat lento yokuthwala ngoba abantu abaningi abayiqondi izinto eziningi ngikufundise into esuka ifuneka mawuthwala kusuke kufuneka into eyodwa kufuneka igazi ingqinamba mayithi kufuneka igazi lomuntu igazi lomuntu elomuntu igazi bese ngaphezulu kwegazi mase kufuneka isibindi ukuthi unesibindi esingakanani kodwa imimoya nje isuka ifuna igazi ngokuthi usemhlabeni uthi ufuna ukulwa izimpi ezahlukahlukene kumele sicheckwe isibindi sakho isona esodetermine ukuthi kumele uthole ingcebo engakanani isibindi sakho futhi sona esokufilisa ukhumbuleke isibindini kwisibindi kusebenza do or die win or lose kwisibindi akufanele ube nesibindi bengabe umuntu okunezinto ezisabayo kufanele ube nesibindi sokukhuluma la bengabe usancenga ukuthandwa noma kunabantu obasabayo mawuzokhuluma nje la uKing siyakhishwa ke nje isibindi even nangiwasemazulwini okusho ukuthi bengabe kuthiwa kuyathwalwa isibindi kubalekile sibe khona mase kuba igazi ukuthwala ke uma kuthiwa akube igazi lomuntu lento ebiyenzeka kudala subonga umthetho wamanje ngoba wamanje umthetho ubopha ngempela ubopha umthetho wamanje uphuphise kwalokho ukuthwala ukuthi uyakwenza ngoba kuvele kuboshwe abantu osebenzisana nabo kulomkhubo wenzayo bavele bakhulume yonke into yabo ungene ejele sibonge nje umthetho nje udlala enkulu indima ukuphazamisa lento yokuthwala umthetho udlala enkulu indima singawushayela izandla umthetho kakhulukazi wala eNingizimu Afrika uphazamisile nje umthetho ingakho mina ngilihlonipha iphoyisa nawe ngiyacela uhloniphe noma ucabanga ukuthi liyakubhedela kodwa ngamabomu uhloniphe iphoyisa lenza into engenziwe kudala ke umthetho ungaqinile kanje into ebiyenzeka bekuthi makuthiwa kufuneka igazi lomuntu lifunwa yini igazi lomuntu lifunwa ilezi zilwane osuke uzilethile bese zingagcini ngokufuna igazi bese zithi zifuna ukubheka isibindi zifuna lo muntu umsike ngombese njengembuzi zayisebenza kanjalo ngenkathi lishisa zizoliphuza ngenkathi lishisa mase ukwenzile lokho mawusuthatha inyama kusho ukuthi izitho zomzimba ufuna uyithathe uyise kuphi esigodlweni la ehlala khona kufana nokuthi bengabe kuhlatshiwe angithi khona igazi lenkomo bese kuba khona inyama edliwa abantu izitho zomzimba ke izona ke kuzofika esigodlweni imimoya futhi ikhande ngazo uhlobo oluthile lomuthi futhi igazi litholakala izitho zomzimba nazo zitholakala ziyokhanda uhlobo oluthile ke lomuthi ke kwakunjalo ukuthwala kwakudala bathuthwele lo muntu lo osumbulalile isipiriti sakhe siyasuka sizokwenzani naso sizoeda kwimimoya osebenza ngayo okusho ukuthi ispirit noma isithunzi sakhe sesokwembatha awuvumelekile ukumsusa lo muntu kuwena ngoba ngithi njengoba umlethile nje ufuna amandla yilamandla osuwagubezeleke okuyiwona ekufanele wenzeni ekuyiwona ekuzofanele kulwele uthi mawuqhamuka ube nesithunzi uthi mawuthi uyabo lo muntu kumele akugubezele ingakho namanje mawubulala umuntu into yokuqala azoyenza umuntu mawumbulala uzokunamathela ngoba yena uyitshelana ukuthi njengoba umbulala uyamthwebula kushuthi uyamdinga ukuthi ahlale kuwena uzobe seyakunamathela uma sewuthi ufuna ukumsusa lo muntu usuzoya kuleyo muntu ekuthi uyakwazi kodwa inqwaba ikwazi ukumsusa umuntu abakwazi labantu ukumsusa umuntu abakwazi uyayikhohlise nje uthi ngimsusile abakwazi ukususa
and mawufika futhi uthi hey ngizosusa umuntu ngoba ngibulala umuntu la lo muntu othi uzosusa umfihla amehlo naye ethi kanje amehlo kwayena uthukile abakwazi ukubasusa bagcina bekushanga umqondo bethi ngiyamsusa lo muntu abakwazi ukususa ngoba umuntu usuke senamathele kwenzakalani pho King Bhaka kugcina enze njani lo muntu lo uhamba naye ugcina naye ehlalile kuwena akwenze ulaka ugcine ulimaza abanye abantu ugcine wenza ama mistakes ugcine ushiselwa igazi engathi ungaphinda ubulale sekuyena osethwebula abanye ngoba usekunamathele abakwazi ukumsusa abantu makuthiwa umsusile umuntu lo muntu omsuse kuyena ngeke aphinda akhalela ukubulala ngoba usesusiwe lo yamufi nje bese esusiwe imimoya seyidayisile ngoba isiyakubona ubuwenza into ongayazi ngeke umsusu ufubuya umuntu akunamathela uphinde umsuse uphinde ubulala omunye ikuyeka imimoya khohlwa once kodwa wambulala umuntu wathi uyomsusa suthi ubulala omunye usuzoshona noma usuzoboshwa so ke uma ngabe lokuyenza ke lemgilingwana yakhe igazi la noma ngubani uthwele umuntu and ingqinamba mhlawumbe izothi njalo after 6 months phinda ubulala omunye futhi njengembuzi mawusumkhipha izitho zomzimba uzise esigodlweni akuwena ozozigcoba wenza umuthi uzoyishiya esigodlweni nje imimoya esesigodlweni ezosebenza when uyofika sekukhona into engebhodlela noma into egoqwe ngephepha ungazini uthi mawuthi uyavula hawu khona umuthi onje noma hawu khona amanzi anje awukhona into enje awazi bekwe yini ufike sekuthiwa thatha lento uhambe uyisebenzise sekuhlanganiswe yonke lemgilingwane uyabona abantu abazinyanga ezinkulu bazoyizwa le language engiyikhulumayo enye language lengiyikhulumayo ufike esigodlweni kukhona into engenziwanga uwe wena ulethile uyabona isigodlo sangampela uyatshela kuthiwe thatha ukuthi nokuthi ufike ukushiya esigodlweni ungabona umuntu makuyena ubhizi wenza izinto eziningi uyabona uyahamba ehlathini uyenza yonke into lo muntu loyo usakwesinye isigaba ubhizi uyagcoba uyamixa uyasesinye isigaba yes iyona inyanga but ekwenye level leyo akakakwazi ukuxhumana nemimoya akakakwazi ukwenzelwa imimoya ezinye izinto izoba nenkinga ke leyo ngoba izogcina imimoya isebenza ngayo futhi izogcina inyanga kodwa umkhovu like because imimoya ihleli kuyona kusebenziseka yona ukuthi yenze yonke into ngabe yenziwa imoya eceleni usala ube clean wena ingakho ukuthi uyabheka umuntu ophumelela ufika be clean angayigcoba into zemithi angenzi fokolo kodwa ubhizi unemali lo gcoba imithi into zakhe azambi kakhulu yindaba ingoba imimoya isebenza ngaye qobo ngabe qobo uma ngabe uyosebenza odakeni lini izulu uzoba nodaka mawusebenza ngokugcoba wenza yonke into uyagqula wenza yonke into uzogqilazwa yile mimoya engabe yenza leyo nto wena usuzokwenza leyo nto mawushisela wena oshiselayo wena uhlukile kunomuntu osenenkampani enkulu oneteam eshiselayo ubasi yena kunezigaba zakhona lesigaba osukukusona isona kodwa enye level leyo yabona ke mayisinyuka ingqinamba izonyuka ithi ngiyakelo mfundisi kahle but ngisayindlala nje ngoba ngiyabona abasangena abantu izothi mayisisuka kubonakala ukuthi hayi usukujwayela kabi ukuyinqoba ingqinamba kusho ukuthi njalo wena ubulala lo into yakudala leyo hayi manje kuyaboshwa ngempela uyabo ubulala lo nalo ibisiyanyuka ingqinamba ngoba it's like usuya abuse abantu phela kumele bavikelwe abantu egcineni sekuthiwani manje sekuthiwa hayi ake uye kumphakathi ke manje kusafuneka lona igazi sewungena kwini kodwa sewungena ehlobweni ke manje sewungena ehlobeni yaziwa mase thiwa sihlobo uzokushaya unembeza uqale ngazi futhi ihlobo uqale ngalezi ngathi anizwani kahle nazo kuthiwa sidukile kunje kubonakala hayi ngeke usuyaqotha usukujwayela kabi lokho kuthiwa ke ake singene endlini yakho ke manje uzoqala ngobani endlini umuntu osiphazamisa kabi la unkosikazi wakho uyakhuluma uyakwenza yonke into abadem qala ngonkosikazi hayi khuleka uzomthola omunye akahambe kodwa lo hawu fika umuntu othwele amsusa unkosikazi ngombese beqeda ngonkosikazi kuthi hayi ke kudlula isikhashana mhlawumbe unyaka ke manje ukuze ngoba usanemjunju kudlula isikhashana kuthi hayi la sekuyingane kodwa igazi lankosikazi negazi leli yalabantu bangaphandle liyafana icontrol nje yokuthi ukuze ungasali sewujwayela kambi uyabona ake nje ungene la uma sekuthiwa ingane ukhala kuze kusemnyanga awufuni ukuyenza leyo inkinga beke wangayenza bonke labantu obabulalile bazobuya bezoba ingcindezi kuwe